Tokom ljetnih mjeseci u prostorima kao što su potkrovlja akumulira se velika količina suvišne toplote. Zbog toga je naša preporuka da ih adekvatno opremite krovnim prozorima Velux, koji uz pomoć unutrašnjih i spoljnih roletni i komarnika osiguravaju udobnost življenja u vašem domu. Recite zdravo suncu, a zbogom toploti! Ljetni mjeseci donose dileme kako da spriječimo pregrijavanje svojih domova u potkrovlju i istovremeno se zaštitimo od insekata. Ne postoji ništa ljepše od lijepog toplog jutra i sunčevih zraka koji obasjavaju prostoriju. Ubrzo će međutim roletne morati da se spuste, jer se domovi veoma brzo ljeti pregrijavaju. Kada dođe ljeto, sunce je visoko na nebu. Svi ti sunčani sati su dobri za naše tijelo i dušu, ali također mogu da budu izazovni kada je u pitanju temperatura u našim domovima u potkrovlju. Ono što se često radi, a nije efikasno, je da samo spuštanjem unutrašnje roletne nije moguće postići željeni efekat, jer će one izazvati i zamračenje. Srećom, možemo nešto da uradimo po tom pitanju. Ukoliko želite da zadržite prijatnu temperaturu u svom domu, onda treba da vrele sunčeve zrake skrenete prije nego što pogode prozor i zagriju staklo krovnog prozora. To možete uraditi veoma efikasno sa spoljnim tendama. Velux tende krovnih prozora za spoljašnju zaštitu od sunca spriječavaju pregrijavanje domova i pomažu očuvanje prijatne klime. Spoljna tenda smanjuje toplotu i do 73%, održavajući prijatnu temperaturu u potkrovlju tokom cijelog dana. Transparentni mrežasti materijal propušta svjetlost u prostoriju, pa možete uživati i u pogledu vani i dnevnoj svjetlosti tokom sunčanih dana. Ove tende su efikasno rješenje za spavaće, dječje, dnevne i radne sobe. Velux spoljna tenda je nešto što bi svaki Velux krovni prozor trebalo da ima. Kombinacijom unutrašnje roletne i spoljne tende postiže se savršena unutrašnja klima i komfor u potkrovlju. Ljetnje vrijeme dovodi do bujanja u cijeloj prirodi. Zato nas baš u ovo vrijeme zadese najezde insekata od kojih želimo da se zaštitimo, ali tako da ne ugrozimo svoje uživanje u svježem vazduhu i pogledu na spoljašnji svijet. Stoga je idealna zaštita protiv insekata u potkrovlju Velux komarnik. Velux komarnik dozvoljava da u svom potkrovlju zadržite i pogled i svjež vazduh bez insekata. Savršeno se uklapa sa Velux krovnim prozorom, a sastoji se od dugotrajne transparentne mrežice koja ne ometa pogled vani. Lako se održava vlažnom krpom, a kada nije u upotrebi, mrežica je sakrivena u uskom aluminijskom kućištu iznad prozora. Velux komarnik se može koristiti u kombinaciji sa svim tipovima Velux unutrašnjih i spoljašnjih roletnji, a obezbjeđuje 100% zaštitu od insekata. Velux spoljne tende zaustavljaju sunčeve zrake prije nego što dosegnu do stakla, smanjujući zagrijavanje prostorije tokom toplih ljetnih mjeseci. Održavaju sobu prijatno zatamnjenom, bez blokiranja pogleda, jednostavno se ugrađuju iz sobe i obavezno ih treba imati ako želite da uživate u prijatnoj klimi u svom domu tokom ljeta. Velux komarnici s druge strane ne dozvoljavaju ulazak insekata u vaš prostor i ljeto čine dodatno prijatnijim godišnjim dobom.